Macam itu. Untuk tentera So kalau saya pergi buat itu kan, habis saya sebenarnya start as a dancer. Okay. Saya boleh buat break dance. Aku break One more saya buat break dance. Then aku ada satu manager, dia nampak saya, dia kata, kau pandai buat break dance semua kan. Okay, kau masuk Haw Villa lah. Okay. Apa tu? Haw Villa macam theme park. Timpak. Theme park lah. Kecil punya lah. Tapi dia sebenarnya banyak statue-statue je. Ambil gambar balik lah. Tapi ada manager, ada company datang, dia kata aku nak buat macam mini Disneyland. Ada performance lah, ada karakter lah, semua tu. So kita buat itu. Then bila saya buat satu show, ada macam TV station punya producer. Dia nampak saya, dia kata, engkau pandai cakap kalau ada orang datang ke pantas, the stage kan, engkau macam on the spot, jok. Okay. Cepat lah engkau punya tu. Cepat lah. So kata, one day you must come to TV lah, it will be good. Okay, Mr. Puan Chukang, kita akan sambung bila saat ketika Mr. Puan Chukang di televisyen, di part seterusnya.